Mentak sengi ke senjuk kirang bak Shnong ke beri unyau trap kirai kendu ya ular kejela u CHBG Shankar halok bahan silong nak kenta ban kentu ya ban om ai ke jing menjur ni asen hal ka amendment bill juga lan bill ka KHDC kebala pendu no e kebo jeng kirang bak Shnong dis aim bat ki right hima u sedannya ke senjuk uba rap albla ulaong ba kajing kendu ko bono kalong ban kentu ba kajing penkela ka discount ia ka close ka bakat riu jong ka lan bil kala pendu bat euro ia ka hok jong girang ba Shnong ginong sensial Shnong bat kenta la kentu ban sange ban nem om ai kajing menjer hol kane ndai ban pha biang sia ka discount bakan perkat biang hol kane ka bil ka jingwan ni kendu demi yolat ka jela kolong ban pensngau hu ya ka jing sngo ka jongi na kaliang ka senjuk kinok sensial Shnong ka beri nyo trap bat senjuk kirang ba akur ka beri nyo trap halor kane ka proposed amendment land bill 2016 di kumbupi pilai i dan nilai sedang banyak na koi ke district nila donru kajing yalang pajba hakan nyauterik ba baro arki kunhon nile merjin lang ba ngingi persya ya kani kajing wengno ya ka section 16 da kani ka proposed amendment 2026 dingingi kentu yulat gejala ya ka kabla don lupa kadai ban ne bansa marketis council kadai kanong pek kanong ri kanong sumar kanong da kanong ker jongi ya khandau ka siap jongi ya ka longjat kalong ha ka jongi ha ka jo por kanong pek ban sumar ya ki culture ya ka custom ka jongi ki riti ki dustur ki jongi ye habai ba kalong kumne ba ngitep ba kila pha ya ka bel ban yo ka sen jongu lat kejela mi wan ot ban nam bu mar ya ka elka at 2024 dai mo hiba ya ka sen ke bat ya ka line chat te menta kumno mo un persya ya ka ke ba ula kubur na ta ka mi wan ban summit ya ka memorandum hu ban pau ya ka jing snow ka jungi daga musim ka bas mo kya bang yempoy perhat ba kata kabalong ka kami ga jungi kaban yada yangi kum gajat benreu bat mangi ngi katmai ga jungi ka dei bat ga jisko sel menta kami panban dakan ni jinge dam sekiru bat ngin pe kai ka bami nanta te tangkata he nagalan dulu aku om ka bahabo pindai ya pendu ya ka state government marhabakut ngitip hi ba ulat kejela unpan hi ya ke views jong ke state government jong ke DCA nang ta kata masa wan shu dia dongim persya ya ke digitalization ya ki record ki kendau ki siap bat ngimlen hiru ke jing baharu wadan habe de bat tu ngi kersya henry ba kenwen pat ya ke clause 16 ngim ya hab marhadu mentamana the pilih ban register ki khandau ki siap ki jongpi hapo ke revenue department ke sarkar ka pani ki julen ri ki patah ka peni bagat kadang itu igirang ba Shnong henry kom kalong menta long ni itu so la sule bai tang ki isi jongga discouncil te kamla long ye ki ho ni i jing pendon bakala yi girira te yo tau ban le bakala di ban penstam henry om yo barok kai kata ga isu buat